Abakwatwa barimo ab'emiruka 8 abarikurira ebyentunguka 2 hamwe n'abakwebembera saako za PDM 2 kandi boona aba nibakorera omu gombora ya Rutenga omu town council ya Rutenga. Ababirija kwatwa bwanyuma y'abatuura kwetombaitwa kw'abakuru aba batwire mbabashorozamu sente kugira ngu babahe za parish development model kandi n'okuguma niboosha aha mirimo. Ati baba baratweta ngu tutunge PDM kandi bajja ngu tihariho akasente koona batuyaho mboneza household emitwaro 2 bamwe barabihesha mushano ntayi wa ni wowe akacyukasa zimwe wazitwere no emitwaro 2 abandi nibagira ngu n'abakuru b'obukiiko nibakora bonka tibakweta abandi bantu ngu babamanyise okwe sente zirigabwa biitu nibekiikana bihe ebitugaha abantu. Itwe no mu kakiiko bakatusharaho barakora tuturabimanya niwe nkaliho niwe mbonaga abantu barija baragira ngu besu PDM yaturema habwe sente esente zibababuzaga abo baraziyamu nibo barazimanya niwe tinda handi amanya umutima. Na wanyuma RDC yagira ngu abakuru aba bakwatwe batwarwa omu chome abo buteta abantu mu nkiiko za gavumenti abo kushanga abantu bawurijo bingi tibamanyisiibwe hamwe n'okubiihaho ebituga. All these people katubato mu motoka zaitu tugenda because tikwasa kuija mu kyaro eki kugamba n'abantu 16 abatsigara beborera bembesi so the whole team ogu yagumizamu yamanyisa abatuura ekigendererwa ky'okwija kubatahira ono baba nibenda ngu babamanyise bari kubateganisa reero babayambe. ntwenda abakozi ba gavumenti bashobore omuntu abutosha buri programu kweri twamara tuhurikirize imwe abantu abutosha ebizibu mu kushanga omu mirimo yitu itu abahingi baba batakubahika mutugambire abashaho mu irwaru baba batakuzayo mutugambire PDM bano bashaba sente mwaza kuzihayo mutugambire. Orikurira eby'obuhingi n'omuriisa omu district egi ashaba abarikurira obukiiko ahamuruka kuguma nibafayo kumanya batunga sente hamwe n'ekibakoza kuzikozesa. Akakiiko ka PDM saako karo tekwe chairperson n'abarikora nabo tubeshana naki abarikozesa sente kushashura asimu konka inde chairperson wa LC2 aba LC2 abari yamwereza emikono bitanire group yawe LC2 chairperson arakora akakiiko ta parish development committee kaliho abantu kandi omuhandiki wako niki parish chief ninga town agent. Obwahati abantu bari kwingana 18 nibo bakwasirwe omushonga za PDM bwanyuma y'abantu 6 kukwatwa isabiti ehwire. Amakuru aga gashakwa Jacob Nduwamanya agwa Tayari West omuri Kanungu.